kolong ba hadis konsil hi kadai baik-baik tang kumno ban penek bensa yaki kendau siap ya geristi dustur kebejodohan apa yoka kadang hang tu lai prasnam semua besar hang tu ngatiblut kali kayong kumna ki MDC yang mau keluar kumna ki MDC ni kawai ki jela yoka state me kaliya kiawan apa konsil kai ka kam bagi trai ngatiblut ya mentala di paiba isya yang aban lek yang tu kumu besar ngeladon ipang tu ngelek pas kumu MDC yang tu kanlong uji mentoi bakrau te mentah si sendole nganam lek thane goi kipang ngelek gi juban lak kejonga ki juban lak jonga ban sampai ba de kikot khanang mag ba kini ban tip kamde tang nak sintur mga keren lo telik dengan sam le kikot khanang ba pini ban pule hal yang lasam ikun jo pi ke bestat ke benang hakacrong ngatau dia kendu urut hakiar lah kedukan aku gue punya puli kini apil juga ban hilap bakalong kumno sabisar kumta kene ka apil ke juga na iba polanding sopo kandidat MDC SHPDP nakat arpusan mogorwat district council constituency syaki pranong syaki nong sebut baik jong ke senong penen musau bat ki senong permerjan jong ke mogorwat constituency nongkong na ai ke jing aingo yau nombo nong thau nongkong kadai ke jing aingo yau nombo nong thau bola penla enga banile in election hapeng ga mek ke bakoj bakya suaban mi madan ya kane naleng lasam nagimay ka na kakur na gajat kalong babik babiang yang banile in election ha kadur ke bakoj ke basuba klam na don ngono ga wodong wania nongkong golong da gajing i bata ka buburam kurpang i pisimet ka kur gajat ka chlong thau ka imlang ga salang ga dong thain baro ko wei khlam na pania pher ya kanyam kurkom lao badok na burspa bat ki wei wei kabar lawan mani tu i pada bamanta ka ganti ka parti SHPDP kala ibit yang aban penya kunya kana election misi ha ka sambal housing bat ngalalong balak kuloy banikon kajirung jonga cek parti SHPDP kanlaw na sisya ban kersiu tia ya ka priu terap basa sisin kin ki basa sisin kin win ki klaw basa sisin kin ki mau haba im geri ti dustur im gejat kanreu kane gade ge juban lak juga haba im geri ti dustur im gejat kanreu kapalai Daytang kena kasang SPDP kasang rulum ke bayainya skam ke basisya ke pampaju keladur ne kela ke pampaju blat ne keladur nado bala la soreka tinpa jangne tini iya galama josing tini iya galama josing karong besau ke bablu pat kadur josing pat santa ki klor nado basang la suja sor ka klamdon gijing keladur dia perna gwe ki parti gwe ki parti lum ki kelana ka por sa ka por lafi ang ka parti khnam ha kadur ka ketam khnam hanrei ha kalama galong ka waikot pinang ka parti UDP ka bom keladon gijing kala license hosen nado tiu golap syakasni syakisla bat mata sa ka bom katan gijing kala Tinpai mentah se kongres so kadang jingla hak benda kong na kanarit nga ke parti kongres kadai umasikun bat ke masih kami tikum tata tar gini ke parti kiwan ki parti gelek ki parti gija bat ki parti ki don lo mata ke bakongsan tamaya kalau parti sing ke parti SPDP de ki pau prosnem san pau prosnem mata hado mata kapat la keladur keladar ka kumbal omenta ko bompat juk blat ne geladur nado balasoj la syarika balalam kemat damo istun lengdo ba huping lengdo bam kuai luai ku nong job pakrau ubam ju sa job menna menaru nado bosdang men election urus sendrang maslur kat panwan raya ke jalan me kalya kat pan penia ke jalan me kalya Henry ha kabelap kong hilong
banyak kami kalian umnon kaman ai jala deben ai nak substate henry gajing alam mo yoping layo ke jala bapura ubam dan gijing sa akan tos new kumbong malip ton menta ubam dan yisa akan tos new rene bo set kala yala ke jongkeri bayang akan ngriam jo ke jai kan reu umai shopping stone ba baro ke beri yo trap ki burom ni lomba batang dan kiru lomba beradu kini sini kita ulek saga jaka jaka temu yoping kita lipan ni jing ke kogoro bawon ai ya jing klan yal ke jongkeri kanongri mu yobo yoping golong khenria mu penaru boy war udai upai khasi bayar khenria mu penaru boy war udai upai khasi bayar kene ka kadai kene ka jing klai ke juban lak jong boping ya ka beri mo trap ke balong hadu menta ka jaj menreu ka kenmau hi je no romba mau ping stulung do umlan syo boping stulung do umlan syo henrai ki khana tang nyu kanong rim nyu bau yang hadu menta kimpat selmakla uburiu badai hakan yang persutarian teman mesan uburiu badai loyalam bahak uburiu bomdan kena ki yang tengklo hakana ke jingjia kabalong bekerja kena seniu itu. Kalau bisa kemauan iba presiden jungi mentah, kijing kelah kiris tilu stor, KMDC jangan makurat kita lain sangat ngadan di masing lagi kendolut, nado warwell, hado babib, babiras, babras, badiba kader semua mentah. Kadangnya kendo asli konsil. Tapi ai aing biat tengku kia penwandu orang tu, ngam cuni i kena no gedur kedar, banra sisa ya kejat menriu jungi sekmat. Kalau bisa kemau mentah hadis konsil, ia kun tengah, banwan raya kena besar kadar, banwan raya ini ki ain kiri tidur stor, babam bid dalai layam.